Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Dios tamayanaka pay uyachunmi. Mandak Dioska kashkata ruraqkunamantaka manataq paypaq ñawita ansuchinchu. Paykuna mañashkatapish uyarakunmi. Ashtawanpish millayta ruraqkunataqa mandak Dioska fiña ñawiwanmi rikukun ninmi. Primera de Pedro 3:12. Payka ñukanchik mañashkataqa uyashpa kuklla kashkata yachanchikmi. Chaymantami imata mañashpapish chaskinataq kashkata yachanchik. Primera de Juan 5:15. Tukuykunami kashna tukushkanchik ukayta rurashkanchik. Celularpi kayakunchik ñapish kayakushka fitirin. Shinapish ñukanchikka rimashpa katinchik. Wakinpika asha segundoskuna, wakinpikarin minutuskuna imami kan. Chashna kakpipish tukuripika manapi chaypi kashkata ñukanchiklla rimarikushkanchik. Manapish ñukanchikta uyakushkata yachaqchashpaka upakuna kashkatami yuyanamun chayanchik. Kayshina tukushkanchikmi mayqanwan ñukanchikpaq ima mayvalikta parlakunchik rimakunchik. Shinapish tukuyta parlashka washaka paypaq ñawita rikukpika imata mananin ashtawanpish nin ñukawanchu rimakuparkanki nishpa. Kayshinami kay tukun ñukanchik Yadiosta mañanapipish. Ñukanchik shunqukunata Yadiospaq ñawpaqpi churaytukunchik. Ñukanchik imashina kashkata payman parlanchik willanchik. Shinapish tapurinchik Yadios uyakunkichu imashinata yachasha uyakushkata. Chaymantami kunanpaq ridashka versukunaka animachik kan. Yadioska ñukanchiktaka rikurakunmi. Mana sakinchu mana kungarinchu. Payka ñukanchikta rikurakun chinallatik uyarakunmi. Chinallatak ninmi paypaq munashka shina mañaqpika payka uyankami payka kutichinkami. Yaya Dioska mana ñukanchik kay pacha yayakuna shina kanchu kayta chayta yuyakunkuna paypaq wawakuna ima ministishkata willanawan parlanamun shamuqpika yayaka kay chay yuykunawan. Yaya Dioska ñukanchik mañashkakunataka tukuy horasmi uyan. Paymi ñukanchiktaka shutipi riqsin. Paymi ñukanchik yuykunataka manari ñukanchik imata rimaqpi manari ñukanchik kayta chayta niqpi yachan. Payka uyanmi manari ñukanchik imata rimaqpi. Mashnata mañashkawanka maymanta ñukanchik ayuda shamushkatami yuyarikunchik. Ñukanchiktaka hawa pachata kay pachata ruraq mantak Diosmari ayudawan. Salmo 124:8. Mashnata mañashpaka mantak Diosta uyankapaqmi shuk tiempota chikanchikunchik. Yadiosta mañanaka shukshina Yadiospi ñukanchik shunqumanta krishkata rikuchinami. Yadiosmi ñukanchikpi trabajakun. Ñukanchikka paypi kritukunchikmi. Mana ima tukukpi mana imata rikushpapish paypi krishpa katishun. Huchayilla yaya, krinimi ñukata kan huyashkata. Krinimi kanka mana ñuka mañashkakunallata uyakashkata. Ashtawanpish ñukapaq allimi trabajakunki. Ayudaway kayta entendishpa kanpi krishpa katinkapaq. Alli yachayta kuway kanta ministishkata entendingapaq. Chinallatik tiempota chikanchinkapaq kanwan kankapaq. Kanmi ñukawan kanki, ñuka huchupi ñuka ladopi. Chaymantami ñuka waqcha almaka kasilla sumaq kawsayta taritukun. Jesuspaq shutipi chashnakachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.